medalju osvojila je Veličković Bobana, bor 030. I prvo mesto i zlatnu medalju za streljačku družinu Smederevo osvojila je Grgić Jasmina. Molim vas da nagradimo još jednim velikim aplauzom najbolje seniorke pištolje na finalu Kupa Srbije. Drugo mesto sa 1094 kruga osvojila je ekipa kluba streljačkih sportova Policajac iz Beograda. Nedović Daniela i Bogić Marina. I pekar za najbolju ekipu u kategoriji seniorki pištolj ostaje u Smederevu. Streljačka družina Smederevo sa rezultatom od 1097 krugova. Grgić Jasmina, Valentin Ana i Todorović Ana. Molim za još jednom veliki aplauz za najbolje ekipe u kategoriji seniorki pištolj na finalu Kupa Srbije. Čestitamo svim pojedincima i ekipama koji su učestvovali juče i danas na finalu Kupa Srbije u Smederevu. Sada će uslediti jedna kratka pauza od 10 minuta i molim vas da ostanete jer će uslediti svečano proglašenje najuspešnijih strelaca, trenera i klubova za 2013. godinu u organizaciji Streljačkog saveza Srbije. Ajde samo vas i ostane se nam. Hvala. Aplauz za ove mlade takmičarke koji su najzad dobili svoje medalje. A ja pozivam sve vas da ostanete ovde jer već kroz 10 minuta pristupit ćemo svečanom proglašenju najuspešnijih strelaca, trenera i klubova Streljačkog saveza Srbije. Što se tiče današnjeg rezultata, ekipno nas tri su postigli veoma dobar rezultat, tako da sam veoma zadovoljna što se toga tiče. Što se tiče mog ličnog rezultata, moglo i bolje, juče je bilo bolje nego danas, tako da danas će biti bolje. Ja sam Jasmina Grgić. Počela sam da pucam za Smederevo skoro, relativno skoro, ima mesec dana. Pre toga sam bila u Crvenoj zvezdi i napravila sam pauzu nekih 3 godine, tako da sam današnjim rezultatom veoma zadovoljna. I naravno ekipno da pohvalim moje drugarice timske, svaka čast. Mnogo sam ponosna i na moj rezultat i na naš zajednički timski rezultat. Ja sam Ana Todorović. Streljaštvom sam počela da se bavim relativno skoro. Treniram otprilike oko 4 meseca i moram priznati da sam vrlo iznenađena našim današnjim rezultatom i želim da čestitam mojim klubskim drugaricama. Poštovani strelci, streljački radnici, dragi gosti, dozvolite mi da vas u ime Streljačkog saveza sve pozdravim, da se jednostavno zahvalim svima na onome što su učinili za streljački sport i da kažem da streljački sport u 2013. godini, u 126. godini svog postojanja, što ga čini jednim od najstarijih sportskih saveza u našoj zemlji, je imao vredne rezultate koji su dostojni njegovog renomea.
Osvojena je 31 medalja na evropskim prvenstvima, svetskim kupovima, mediteranskim igrama i univerzijadi, što čini jednu veoma uspešnu godinu u streljačkom sportu, pa se iskreno nadam da ćemo i u ovoj godini, koja je vrlo važna, jer u njoj imamo jedno evropsko prvenstvo, imamo jedno svetsko prvenstvo na kome se pruža prilika za prve olimpijske norme i sve to čini da ćemo sigurno i u 2014. godini, ja se nadam, uz dobar rad imati takođe dobre rezultate. Još jednom se svima zahvaljujem i želim da čestitam onima koji su u 2013. godini ostvarili ove vredne rezultate zbog kojih mi večeras želimo da se odužemo ovim skromnim priznanjima. A sada ćemo pristupiti zvaničnom proglašenju najboljih strelaca u 2013. godini. Počet ćemo od kadeta. Najbolja kadetkinja u 2013. godini je Ivana Marić iz streljačkog kluba Jedinstvo iz Stara Pazova. Najbolji kadet je Ristić Nikola iz Vranja. U kategoriji kadetkinja koji su već unapred dobile diplome, drugo mesto je zauzela Armuš Nevena, treće je Stojanović Isidora, četvrta Vukičević Tijana, peta Malimpijević Sofija, peto mesto deli Mudrinić Anastasija, takođe iz mladosti, i to su najbolje kadetkinje. U kategoriji kadeta prvi je Ristić Nikola iz Vranja. Drugo mesto je Volaš Mario iz Kikinde, treće mesto Vačiša Dimitrija. Samo nemojte izlaziti, diplome ste svi već dobili, dostavljeni su u vašem klubu. Drugo mesto dele Volaš Mario, Gaćeša Dimitrija i Rančev Dušan. Peto mesto dele Jovišić Lazar, Milošević Đorđe i Teodorović Aleksandar. Molim jedan aplauz za ove mlade takmičare. Program nastavljamo sa proglašenjem najboljih mlađih juniorki. Prvo proglašenje mlađe juniorke, vazdušni pištolj ili samo pištolj. Prvo mesto Cvijović Tijana, streljački klub Aleksa Dejović. Drugo mesto Tomić Jelena iz Kikinde, Dragačevac Jovana je treća, a Mladenović Marija četvrta. Cvijović Tijana, da li je tu? Užičani. Nastavit ćemo sa mlađim juniorkama. Puška, prvo mesto Kreko Ivana, streljački klub Tatra Kisač. Drugo mesto je Armuš Nevena, treće Radulović Nina, a četvrta Vukašinović Sanja. Kod mlađih juniora pištolj imamo
Kod mlađih juniora na pištolju prvo mesto dele Kalčić Stanislav i Lazić Miloš. Oni nisu prisutni večera sa nama. A treće mesto je Tucović Vitomir iz Alekse Dejovića iz Užica. Nastavit ćemo dalje sa mlađim juniorima puška. Prvo mesto Milovanović Andrija, streljački klub Niš 1813. Drugo mesto je Leković Luka iz Novog Sada, Ivanović Miloš i Jovanović Stevan dele treće mesto iz streljačkog kluba Čikamata Kragujevac. Ajmo još jedan aplauz za ove mlade takmičare. Hvala. Nastavit ćemo proglašenje sa najboljim juniorkama na pištolju. Prvo mesto Ana Alimpijev, streljačka družina Smederevo. Drugo mesto je Bubalo Marija iz Pančeva, treće je Tomić Marijana iz Kikinde, Matijašević Aleksandra iz Crvene zvezde deli četvrto mesto sa Tomić Jelenom iz Kikinde i šesto mesto Slović Milica u ovoj kategoriji. Nastavit ćemo sa juniorkama puška. Prvo mesto Todorović Tiha, Milorad Mančić Lukanjac. Drugo mesto Bireš Marta iz streljačkog kluba Jedinstvo Stara Pazova. Treće mesto je Kolarik Tijana iz Pančeva 1813. Četvrto mesto Paleček Dragana Novi Beograd Ušće, a peto mesto dele Ivezić Dunja, Simić Marina i Trifunov Violeta Teodora. Nastavit ćemo sa juniorima pištolj. Prvo mesto je najbolji junior za 2013. godinu Latinović Dušan, streljačka družina Kikunda. Drugo mesto je Živanović Aleksandar iz streljačkog kluba Kolubara. Treće mesto dele Kojović Siniša i Tucović Vitomir, a peto mesto dele Aleksić Pavle i Marić Darko. Što se tiče juniorske kategorije, završavamo sa juniorima puška. Prvo mesto strelac streljačkog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove, Aleksandrovski Stefan. Drugo mesto je Milovanović Andrija, treće Tasić Miloš, a četvrto mesto dele Jovanović Stevan iz Čikamate i Čičevski Jovan iz Novog Sada 1790. Ajmo još jedan aplauz za ove mlade strelce, juniore, najbolje u 2013. godini. Sa seniorskom kategorijom započinjemo sa proglašenjem najbolje seniorke na pištolju, a to je Zorana Arunović iz Crvene zvezde. Drugo mesto je Šekarić Jasna, takođe Crvena zvezda. Treće mesto Veličković Bobana, bod 030. Četvrto mesto Rašeta Vanica, Zemun centar. I peto mesto Arunović Jelena, Crvena zvezda. Nastavljamo sa seniorkama puška. Prvo mesto strelac Beogradskog Partizana, Arsović Andreja. Drugo i treće mesto strelci streljačkog kluba Akademije Maksimović, Maksimović Ivana i Todorović Dragana. Četvrta je Živković Jelena iz Jagodine, a peta Bireš Marta, streljački klub Jedinstvo Stara Pazova.
Ovo su bile najbolje seniorke, a sada ćemo nastaviti sa najboljim seniorima. Najbolji seniori u disciplini pištolj. Prvo mesto opravdano odsutan Zlatić Andrija koji se nalazi na Bundesligi. Umesto njega pehar će primiti njegov trener i brat Aleksandar Zlatić. Drugo mesto je Mike Cdamir iz Policajca. Treći je Grgić Dimitrije, streljački klub Akademac. Četvrto mesto osvojio je Bubalo Jovica iz Pančeva 1813, a peto mesto Janković Branislav, streljački klub Policajac. Proglašenje u seniorskoj kategoriji završavamo sa seniorima na pušci. Prvo mesto Mirosavljev Nemanja, Novi Sad 1790. Drugo mesto je Pletikosić Stevan iz Čikamate iz Kragujevca. Treće mesto Marković Dragan, Novi Sad 1790. Četvrto mesto Sebić Milenko, Akademija Maksimović. I peto Stefanović Milutin, Čikamata, Kragujevac. Ajde, gledajte sada slike. Strelci, došli smo i do onog trenutka kada proglašavamo najbolje klubove, streljačke klubove Streljačkog saveza Srbije u 2013. godini. Treće mesto na bodovnoj listi za 2013. godinu zauzima Partizan Beograd sa 965,33 poena. Nagradu prima Donević Dragan, trener streljačkog kluba Partizan. Soče, ne mrdaj, ostaje. Popni se gore, prvo. Soče, gledaj pravo. Pošto ima tri, prvi, drugi, treći, šta popni se. Drugo mesto, streljački klub Novi Beograd Ušće sa 1064,33 kruga. Pehar će primiti Aleksić Lea, mlađa juniorka streljačkog kluba Novi Beograd. I najbolji klub Streljačkog saveza Srbije za 2013. godinu sa 1180,66 poena iz Beograda, Crvena zvezda. Priznanje će primiti Bojana Injac, predsjednik i novo imenovani predsjednik streljačkog kluba Crvena zvezda iz Beograda. Čekaj, tako lepo se vidi gore ovo. Andreja, može da okreneš malo taj telefon, onako? Možemo sad idemo? Hvala. A sada ćemo pristupiti proglašenju strelca godine u ženskoj kategoriji za 2013. godinu. To je Ivana Maksimović iz Akademije Maksimović.
Ajmo još jedan veliki aplauz za Ivanu Maksimović. Hvala Ivana. Ostani sa nama, molim te. Dalje ćemo nastaviti sa proglašenjem strelca godine u muškoj kategoriji, a to je Andrija Zlatić iz streljačkog kluba Aleksa Dejović. U ime Andrije Zlatića, pehar i diplomu primit će njegov brat i trener Aleksandar Zlatić. I ostalo nam je poslednje proglašenje u ovom malom svečanom delu, a to je najuspešniji trener za 2013. godinu, trener streljačkog kluba Partizan Beograd, Donević Dragan. Hajmo još jedan aplauz za najbolje pojedince u ovoj godini.